earlier times. It is a literal translation of the Latin word secreta, which is derived from the verb secernere, meaning to separate or to set apart. The faithful brought bread and wine for Holy Mass, but only a small portion or amount was placed on the altar for consecration. The rest... Sila mismo na nagdadala ng kanilang vino at Manang Ansing! Apay ka di, Celia. Rumor kayon! Adaing saganak ameriendaan tayo! Ala, Ay, di ka badak na nagsangit, Celia. Awan ti dakis ngay naramid mi kami ignasi ti silid ko. Nagsarita kami laang itinalapat. Pagnotik ko na ni Ansing, Celia. Napatag namin tinagsaritaan ni. Umay kamutun, Celia. Silo sa kalaunay mat. Ignas, Apay, Ansing. awisan man lang ni Celia iti Celedyo. Da kayo matagpupok ijay. Agsarita kayo itinalapat. Anya?